Perezida Paul Kagame yatanze ipeti rya Assistant Inspector of Police mu bofisiye bato 436 binjiye muri polisi y'u Rwanda. Ni ibirori byabaye kuri wa 27 Gicurasi 2026 bibera mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi rya Gishari PTC Gishari, bihuzwa no kwizihiza imyaka 25 ya polisi y'igihugu mu bufatanye butanga umutekano. Ibi birori byitabiriwe na Perezida Paul Kagame, ababyeyi n'imiryango y'abofisiye barangije amahugurwa, abayobozi mu nzego za leta n'abandi. Abarangije amasomo yatangirwaga muri PTC Gishari ni 436 barimo abagore 109 mu gihe abandi 327 ari abagabo. Abapolisi binjiye muri polisi y'u Rwanda bazahabwa inshingano zitandukanye binyuze mu mashami arimo irishinzwe umutekano wo mu muhanda, ikoranabuhanga, ubuvuzi, umutekano wo mu mazi, kuzimya no gukumira inkongi. Hari kandi abazakora mu ishami rishinzwe gucunga umutekano no gusaka hakoreshejwe imbwa, iry'ubwubatsi, kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga, abakozi n'imiyoborere n'imikoreshereze y'imari n'umutungo ndetse n'ayandi. Abasoje amasomo mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi y'u Rwanda rya Gishari riherereye mu karere ka Rwamagana baha amahugurwa, imyitozo n'ubumenyi buzabafasha gushyira mu bikorwa inshingano bahawe kinyamwuga. Muri rusange biga uko akarasisi gakorwa, gukoresha imbunda, uko barwanya umwanzi n'ibindi bifitanye isano n'umwuga cyangwa inshingano za polisi y'u Rwanda. Ishuri rya PTC Gishari bizemo ryubatswe mu buryo bugezweho, rifite inyubako z'ibiro ahashobora kwakirwa abayobozi batandukanye barisura, amashuri, inyubako zicumbikira abapolisi, ibitaro ndetse n'imbuga ziberamo imyitozo ya gisirikare n'amasomo njyanrugamba ahabwa abategurirwa kwinjira muri polisi y'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga avuga ku rugendo rw'imyaka 25 urwego rumaze yagaragaje ko rwabaye urw'abaturage kandi abari bo rukorera. Ati imyaka yabayemo byinshi nabishyira mu bice nka bitatu. Ni polisi yashizweho nyuma yo guhuza izari polisi eshatu, iyitwa gendarmerie, polisi communale na polisi judiciaire, habaho imwe uyu munsi tuvuga. Uru rugendo rwazanye impinduka cyangwa itandukano. Ni polisi yagombaga kuba y'abaturage, ikorera abaturage bose itavangura. Icya kabiri, yagombaga gukorana n'abaturage cyane kugira ngo tubashe kubaha serivisi bifuza, tubashe gucunga umutekano wabo n'ibyaha mu bufatanye. Umuyobozi w'ishuri ry'amahugurwa rya polisi ya Gishari CP Robert Niyonshuti yagaragaje ko abasoje amahugurwa bayatangiye kwa 15 Nyakanga 2025. Yerekanye ko barimo mu byiciro bitandukanye birimo 124 barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri rya polisi mu mashami atandukanye, 172 bari basanzwe ari abapolisi bato barimo 9 baturutse muri Seychelles, 66 bavuye mu buzima bwa gisivili, 50 ba NICC na RIB, na bane basoje amahugurwa yabo muri Singapore na Misiri. CP Niyonshuti yagaragaje ko ubumenyi bahawe buzabafasha kwitwara neza no kuzuza inshingano zabo mu gucunga umutekano w'abantu n'ibintu. Abanyeshuri bane bahise bashimirwa barimo uwaturutse muri Seychelles ni Crete Mary bashimiye ku myitwarire myiza yamuranze mu gihe cy'amahugurwa. Hari kandi abanyeshuri 3 bagaragaje ubudasa mu bikorwa bakoze ibyari bigize imyitozo. Barangajwe imbere na Boaz Castro wambitswe umudari na Perezida Kagame, ukurikirwa na Isaie Kayiranga na Chantal Mureshya.